Danas u ovom videu pričamo o različitim načinima na koje vi možete poboljšati svoju fotografiju. U prošlom videu sam pričao o blend, zatvaraču i senzoru. Sada, da bi vi mogli da podešavate sve njihove parametre, morate prebaciti fotoaparat u takozvani manuelni mod. Šta nam taj mod dozvoljava? On vam dozvoljava da bukvalno ručno podesite sve što vam je potrebno da bi vi slikali tu sliku. To, tako ime kaže, manuelno u stvari znači ručno. To u početku zna biti malo nezgodno dok se ne naviknete, ali posle kad se naviknete, to će vam bukvalno refleksno će vam dolaziti, treba pomeriti, hoću pomerim ISO, kliknem ovo, hoću pomerim brzinu zatvarača, pap. To sve bukvalno će preći u refleks i nećete imati nikakvih problema oko toga. Kao što ste možda znali, a možda i niste, fotoaparat da bi lakše pamtio slike i da bi one zauzimale manje memorije, vrši kompresiju. Ta kompresija, na primjer, fajlovi koji su kompresovani su, na primjer, JPG ili PNG. Ali ono što možda niste znali da postoji još jedan način pamćenja slika, a to je RAW. Tu bukvalno software fotoaparata nema veze, znači ne meša se uopšte u sliku i ne vrši se nikakva kompresija. Zbog toga ti fajlovi zauzimaju daleko više memorije. Naprimjer, ako JPG fajl zauzima 4 MB, RAW fajl će zauzimati 24 MB. Ali to je također i prednost. A došto u tih 24 MB staje daleko više podataka nego u onih 4 MB od JPG slike. Što znači da vi tu sliku, tu RAW sliku, kada uvedete u neki program za editovanje kao što je na primjer Photoshop ili kao što je Lightroom, vi ćete daleko imati više mogućnosti sa tom slikom. Tu ćete moći da ispravite, na primjer, ako je neki šum bio ili tako nešto, daleko ćete bolje ispraviti ako je slika RAW nego ako je JPG. A to što, bukvalno ono što je RAW je bukvalno kao što je nerazvijeni film bio nekada. To što je mana kod RAW jeste što zauzima više memorije pa ćete moći mnogo manje slika da slikate, što sa tom slikom ne možete uraditi ništa dok je ne uvedete neki program i ne razvijete. Kao što ranije niste mogli ništa sa filmom da uradite dok niste otišli u mračnu sobu i razvili ga pod onim ultracrvenim svetlom. Ako niste znali za to, nađite na Google jako zanimljive stvari, zato tako ranije se radilo. I bukvalno to isto i RAW, to je nerazvijeni film. I da bi vi njega razvili, uvedete ga u Lightroom ili u Photoshop. Također, ja ne kažem da vi morate slikati u ovom modu. To je jednostavno neki moj predlog za vas. Naprimjer, ako idete slikate bez veze nešto ovako sa prijateljima, se zavitlavate ili slikate nešto čisto onako, ili nemate čak dovoljno memorije, ne morate uopšte slikati ovo. Ovdje to je jednostavno predlog da slikate u tom RAW modu, ako želite da vam slike ispadnu daleko bolje pošto ih uvedete u taj program neki za editovanje. Možda ste u opcijama fotoaparata naletili na nešto što se zove grid. Grid vam bukvalno pomaže oko kompozicije u fotografiji, a to su u stvari 4 linije koje vam dele ekran fotoaparata na 9 pravougaonika. Znači 2 linije su horizontalne, 2 linije su vertikalne. I ovo vam pomaže oko jednog od najvažnijih pravila u fotografiji, koje se naziva pravilo trećine. Sada imajte u vidu da kad kažem pravilo ne mislim nešto što treba slepo da poštujete i samo po tome da radite. Ne, ovo je kao neki moj predlog kako će vam fotografija izgledati lepše pošto to je neko kao pravilo kompozicije. To što to pravilo kaže jeste da kada slikate, na primjer pejzaž slikate, i zamislite da slikate more, ne gore imate nebo, dole imate vodu i onda imate jednu liniju horizonta. Pa sada, ta linija horizonta, ako na primjer želite da vam centar slike bude nebo, ta linija horizonta treba bude na donjoj trećini. Što znači da će voda zauzimati 1/3, a nebo 2/3 slike. Ili pak ako na primjer slikate vodu, ta linija horizonta treba da vam je na gornjoj trećini. Što znači da će nebo zauzimati 1/3, a voda 2/3. To je ako želite da vam centar slike bude voda, ako nešto ima na vodi ili tako nešto. Još jedan savjet što se tiče ovog pravila jeste kada slikate, na primjer, sad ja ću koristiti u ovom primjeru stup, na primjer, ili semafor, ili bilo šta, čisto da bi vam lakše objasnio. Sad, na primjer, slikate stup, slikate uličnu svetiljku. Nemojte staviti tu uličnu svetiljku da bude na sredini slike, nekako glupo izgleda i zauzima celu sliku.
nekako intrigantnije bi bilo i zanimljivije bi bilo, na primjer, da stavite stup, tu uličnu svetiljku, sa desne strane na onu jednu crtu koja ide vertikalno ili sa druge strane, znači levo ili desno, sad zavisi kako. Također, kada slikate portret, oči nečije bi trebalo da vam budu na trećini. Sad možete vidjeti kako sam ja sebe pozicionirao u ovom videu. Malo drugačije kad snimate video, ali fotografija ima isti princip. To je to pravilo trećina kao... I sada možemo preći na sljedeće. Kao što možda znate, film koji se izloži prevelikoj količini svetlosti može da izbledi. Ili, ako se pak ne izloži dovoljno količine svetlosti, može da bude taman. U oba slučaja, taj izbledeli ili taj tamni deo je nepovratan. Što znači da nema tog programa, nema načina na koji vi možete taj deo ponovno vratiti, detalje iz tog dela ponovno vratiti. Što znači da će taj presvetli deo zauvek ostati beo, a onaj pretamni deo će zauvek ostati crn ili ekstremno taman, šta god vi radili toj fotografiji. Da bismo mi izbjegli tako nešto, mi koristimo histogram. Histogram, iako izgleda komplikovan na prvi pogled i kao nešto što je jako nezgodno čitati, je u stvari baš naprotiv jako lako čitati. On služi za prikazivanje određene nijanse boje u fotografiji, znači koliko ima svetle nijanse, te neke boje, tamne nijanse, te neke boje i tih nekih srednjih tonova. Znači bukvalno služi za prikazivanje količine svetlosti na fotografiji. Sa lijeve strane histograma su svetli delovi, sa desne strane histograma su tamni delovi. Sve između su oni neki srednji tonovi tu između. Što je histogram u nekom delu viši, to su ti tonovi prisutniji. Što znači, da ako je histogram visok skroz sa lijeve strane, to znači su svetli tonovi slike više prisutni nego tamni tonovi. Zbog toga, na primjer, možemo zatvoriti blendu ili smanjiti, to jest povećati brzinu zatvarača ili smanjiti ISO i time ćemo taj histogram nekako ujednačiti tako da bude podjednako visok u svakom svom delu. Također isto to važi ako na primjer desni deo histograma viši, to znači su tamni delovi prisutni. Ako je sredina viša, to znači su i srednji tonovi prisutni. Također, ono što treba izbjegavati po svaku cijenu jeste da histogram bukvalno sa lijeve ili desne strane bude crta. To je slika, bukvalno ta slika će ispasti potpuno bela ili će slika ispasti potpuno crna. To je to što tiče histograma, nema više šta kažemo o njemu, jednostavno toliko je lako čitati histogram i toliko je prosto da nema više šta se priča. Sada, kada smo već spomenuli pravilo trećina i histogram, to nas dovodi do sljedeće stavke, a to jeste balansiranje stvari na svojoj fotografiji. Kad kažem balansiranje stvari, naravno da ne mislim na balansiranje malih kamenčića, velikih kamenčića i tako to da bi slika ispala interesantnije, nego ja mislim, na primjer, kao što sam spomenuo malo pre stup. Sad taj stup stoji sa jedne strane fotografije na jednoj trećini, ali ostatak slike, ostatak slike je prazan. Tu se ništa ne dešava i slika jednostavno izgleda glupo. Pa da bi, na primjer, malo poboljšali tu sliku da bi ispala intrigantnija i zanimljivija, probajte stavite tu neki objekat pored tog, ne stupa, ali tako što pored tog glavnog objekta koji slikate, tamo strane stavite nešto da bi ispalo interesantno. Na primjer, ako slikate tako već, evo ja se uhvatio za stup, ako slikate stup, neka zgrada, na primjer, sa strane ili tako nešto viri samo krov zgrade, čisto nešto malo još dodatno da ispuni tu neku vašu fotografiju. Naravno, ovo kao i ostala pravila ne morate striktno poštovati, ovo nekad slike ispadnu čak lepše ako ne stavite nešto, a nekad čak ispadnu bolje ako stavite. I još jedan izuzetak od ovog pravila jeste snimanje videa, ali to je tema za neki potpuno drugi video. Kada smo se već dotakli teme balansiranja stvari na svojoj fotografiji, da kažem da smo mi kako prirodno, a tako i veštački, svuda okruženi šarama i simetrijom. To je još jedan zanimljiv način kako možete da napravite zanimljivu fotografiju. Naprimjer, slikate kuću gdje u sredini stoje vrata, s leve i s desne strane su prozori i kroz ta vrata prolazi, na primjer, osa simetrije. Ili, na primjer, slikate planinu, ali ispod toga da bude voda i da se odraz planine vidi u vodi. Ili, na primjer, most koji prolazi iznad vode,
a tako da se na slici istovremeno su prisutni i gore most i u odrazu vodi tog istog mosta, na primjer linija horizonta tačno u sredini. Eto, ovo je baš jedan primjer gdje kršenja tog pravila trećina, gdje to pokazuje da to pravilo trećina može biti interesantno čak ako se ne poštuje. Znači, glavna poenta jeste da bukvalno što vi više eksperimentišete i da što vi više, kako se zove, isprobavate različite stvari, a to što ne moraju uvek ta pravila biti 100% u pravu. Još jedan interesantan način jeste da go kažem, vi porušite tu simetriju. To jest da uvedete jedan predmet koji će da naruši tu simetriju, time će on biti fokus te slike i stvarat će nekakvu tenziju. Naprimjer, sada imate vrata u sredini, prozor s lijeve strane, prozor s desne strane, ali s jedne strane stoji neka lupa sada kanta ili saksija ili nešto tako koja nije prirodna s druge strane. Automatski to remeti tu simetriju i stvara neku tenziju na slici i time slika postaje interesantnija. Već smo pričali o balansiranju stvari, o histogramu, ali ajmo sad malo opet se vratiti na ono pravilo trećina. Konkretno mislim na, kao što sam spomenuo na kraju, slikanje portreta. Ono što sam rekao malo pre jeste da bi oči trebalo da budu na trećini slike. Znači ona jedna linija koja deli na trećinu, tu bi trebalo da budu oči. Obično se oči stavljaju na onu gornju crticu, zato što malo je glupo sad zamisliti da ja sedim ovako i da mi oči budu na toj donjoj trećini, morate priznati malo glupo izgleda i da ovaj ostatak slike bude prazan. Pored toga da oči budu na sredini, možete opet staviti, evo, kao što sam ja ovdje, mada ovo više, ja sam više poslao neko pravilo za video, ali opet da vaš subjekat bude sa jedne ili sa druge strane, ne bude konkretno ovako na sredini, nego da više bude povučen levo ili desno. Također, ono što je važno kod portreta, bilo da ste skroz početnik ili profesionalac ili šta već, da ne sečete noge. Znači, stopala. Ako slikate nekoga celog, stopala ne secite nipošto, pošto to je jednostavno, nije pravilno ako konkretno, ali slika jednostavno izgleda glupo i to vas niko. Ako želite da izgledate profesionalno tako nešto ili da pokušate nešto, znači nemojte nikada stopala seći. I na primjer ako želite da isežete noge, prvo jedna osoba stoji niže, jedna više pa malo to nezgodno ispadne, sjedite uvek iznad kolena ili iznad pojasa. Zato što jednostavno tako izgleda prirodnija slika. Nemojte također nikad, ako već seđete stopala, ako već ne želite neće stopala se vide, nemojte ispod kolena nikada, nego iznad kolena. To je jednostavno pravilo koje se poštuje. Ovo pravilo koje morate poštovati kad slikate, da će ovo ostalo su bila ako želite. Ovo jednostavno poštujte, slika ispadnu 1000 puta bolje ako ne seđete stopala i ako slikate iznad kolena. Ako želite da uključite tu neku, da uključite pozadinu u tu priču, koristite širokougaoni objektiv. Ne mora što širi ugao, ali široke uglove ako želite da se uključi pozadina u taj vaš portret, da doprinese jednostavno, da kažem, karakteru fotografije. Ako želite da se fokusirate samo na tu osobu koju vi slikate, koristite neki objektiv sa velikom milimetražom, primjer 200 mm, 100 mm. To su nekako odlični, obično to ljudi koriste za slikanje portreta. I također, blenda nekom bude što otvorenija. Ako slikate se, na primjer, 100 i 200 mm, nekom blenda bude što otvorenija jer onda pozadina bude muta, jednako samo lice bude u fokusu i ta slika ispadne jednostavno prelepo. Opet sad i ovdje ulazi u ulogu i zatvarač. Zatvarač, to je brzina zatvarača, bi trebalo da vam bude malo brža od milimetraže. Šta to znači? Ako slikate sa 200 mm, slikate portret sa objektivom 200 mm, to znači da bi zatvarač trebalo da vam bude 1/250, 1/300 ili kako već. Ako slikate lupa sada sa nekim, lupa sada 20 mm, zatvarač može da bude 1/30 ili tako nešto. Što znači da sa što širim objektivom slikate, to će manje svetla biti potrebno u fotografiji jer ćete moći da stavite zatvarač da duže bude otvoren. Također, nemojte, pošto ćete vjerojatno portrete kad slikajte u RAW modu, zato što će poslije će to lepše ispasti, kasnije ćete moći sve da sredite lepše, a i kad slikate sa 200 mm, zatvarač je 1/300 lupa, sad stavite, a napolju već krenuto pada mrak, nećete imati mnogo svetla, slika će biti tamna, zbog toga ćete morati da povećate svoj ISO, na primjer, i time ćete uvesti šum,
a šum se mnogo lakše se reguliše kada slikate u RAW modu. Ako vam se video svidao, kliknite to like dugme, ako nije, kliknite dislike. Ako imate neko komplikovanije mišljenje koje se ne može izraziti jednostavno preko like i dislike, napišite to u komentarima dole. Ako želite da vidite šta sam već izbacio, dođite moj kanal i pogledajte neke od mojih prethodnih videa. A ako želite vidjeti šta ću još da izbacujem, kliknite to subscribe dugme.